Менә безнең bu yıl үткән ел дип әйтгәндә бик зур дәресләр алып килде. Гомумән соңгы елларда әллә үзебез картаябыз, улгаябыз, әллә дәресләр эшләй. Соңгы елларда ел саен диярлек дәресләр килеп тора. Исегездәме, үз вакытында пандемия булганча кадәр нәрсә дип әйтә идек? Бу дөньядагы прогресска, дөньядагы алга китешкә, менә бу илләрнең экономикаларының, локомотивларының шундый чаба-чаба алга баруына бер нәрсә дә китә була алмый дип уйлыйм. Шул бер көн менә бигрәк тә зәгыйфь илләр. Дөньяда 200-гә якын ил бар. Шулар арасында 5-6 ил генә иң зур. Калганнары зәгыйфрәк һәм иң зәгыйфьләре дә җитәрлек. Шул зәгыйфь ил вәкилләргә әйтәйем, бу гегемоннарны бер кем дә беренче алмый, була дөньяда алга бара калган илләргә юк. Кеше күрми торган, кеше тоя алмый торган, нәтиҗәсендә һәлак була торган авыру килеп чыкмасынмы? Коронавирусны. Авыру килеп чыгып, бүтән дөньяда аяктан, баштан аякка әйләндерде. Самолетлар ул коронавирус килеп чыкканча кадәр самолетлар ничек оча торган бар ки сайт. Анында самолетлар нужны. Как только ул бәла килеп чыкты, как только кешеләр меңләп шәһәрләрдә бигрәк тә меңләп кешеләр башлады, аны әйтергә кирәк. Дөньяның цивилизациясе шәһәрләрдә сакланмый, дөньяның цивилизациясе авылда саклана. Дигән цивилизациясының эремчеген дип әйтеп дигән сгустыгы авылда. Ник дисәң, зур шәһәрләргә бу бәла килде тиз арада. Әйе, безнең хәзер авыллар да шәһәр кебек. Шуңа күрә авылларыбызга да килгәләде ул бәла каза. Ләкин шул бәла каза килеп, мыжнап торган экономикаларны туктатты. Хәтта шәһәрләр урталарына кыргый хайваннар керә башлады. Кыргый хайваннар шәһәрләр урталарына керә башлады. Шул кадәр рәвештә әйтәләр иде, бузылып биткән суы шакшы булган елгаларның сулары чистарды диләр. Заводлар, фабрикалар нәрсә? Анда какай түкми башлады. Юк исә менә бүгенге көндә әле менә берничә көн элек кенә күрешеп сөйләштек, теге җаваплы чиновниклар белән сөйләшкәндә инде шундый сөйләтеп куйдылар. Казан эчендә булган бөтен елгаларны чистартыр өчен ул елгаларга үзләренең коттеджларыннан чыгарган шакшы суларны бетерергә кирәк, алырга кирәк дигән сүзне әйттеләр. Мен әйтәм, неужели елга кырында яшәп тә кеше үзенең какайларын шунда агызамы дип сорыйм. Эй, хәзер, син бик наивный диделәр. Эй, хәзер, син бик наивный диделәр. Югыйсә, менә ул безнең динне белмәүлектән бит. Динебез яшәгән урында бик шундый аккурат булырга. Аккан суга инде теге стәләсендә әйтелә торган түгел. Аккан суга какай тегәле сигере алып икәнлеген беләбез бит. Ләкин нәрсә эшли адәм баласы. Ярау какайдан промышленный урында карасаң, бу бигрәк зур афәт. Менә шуны Аллаһ Тәгалә нәрсә эшләде? Беркем дә күрә алмаган, кеше күрә алмаган вак бактериялар аша безне туктатты. Туктатты нәрсә диде? Бу нәрсә? Китайское предупреждение диде. Китайское предупреждение. Дальше тагын да булачак диде. Аңлады, ләкин аз кеше аңлады. Аз кеше дигәндә дөрестән дә аз кеше аңлады. Уже ул аурудан исән калып терелгән кешеләр нәрсә? Бер-берсе белән сөйләшкән түгелсең бит инде. Нәрсә белән мин үзем күрмәсәм бер хәл, үз күргәнемне таянып басыйлым. Ике коронавирус белән ауырган кеше күрешкәннән соң, нәрсә ауырдыңмы? Ауырдым, 2 мәртәбә ауырдым. Чепуха, мен 3 мәртәбә ауырдым инде, нормально яшәп булады. Аңламаган ул аның нәрсәдә хикмәт икәнлеген. Хикмәт ауруыңда түгел, хикмәт Аллаһ Тәгалә сиңа шыкылдый. Синең күңел түреңә шыкылдый. Эй бәндәм ди, синең бит образ жизни не совсем корректный ди ул ширкәндә. Не совсем корректный образ жизни барасың. Халалны халал дип күрү юк ди. Харамны харам дип күрү юк ди. Шулай бит. Мин әйтмим, күбесе әйтер,
ey tutmayın xar. Zina kılıtın nasılar? Biraz etir. Ey arakış bunu hasilerin deyip anlatırlar. Sileyim mi anlatırlar? Bizning cemiyette hazır taralgan bir günahı var. O günahını eri de hatın da uzunçluk ikilisi işleyip. Lakin o günahı bizim nese zayıf idi. Zayıf, slab idi. O da olsa gaybet. Spletni. Hazır ilk kişi elek etken olsa hatın kız gibi söz yetmedi betse birbirine. Hatın kız gibi bulmadıysa hazır erler hatınını uzdırıp gittiğinde elle koyacak. Müminler bizden şey etem, üzülüş şey etem. Gaybet ol bizden pandemiyi hazır. O tozu yaxşı yapıyor. O koronavirüsten yaxşırak değil. Elle koysa yaxşırak bilmisen, avrugan kişi nerse, birer andı veba bulgan tege, zarazlı avrudan avrup gitip ölse, ol cennete kuru şansının kubeye, ol avrudan ölmüşler. Lakin gaybet siyle bilse, cehennemge kuru şansı bir artıp durar. Bizge telebizini kontrol almak gerek cemaat. Telini nerse kontrol almak gerek. 30 gün boyu orada tutkandan sonra kabir kişi kontrol almayı. Bu bir hata yanlış. Nese, значит, urazanın dozировкasını kuvvetliğe gerek. Elek avliyalar yılına 200'er gün tutatırgan bulurlar. 200'er gün tutatırgan bulurlar. Çin avliyalar. Nersege tutkan olur. Nese, anında arşı kilmegen mi? Anında köpeklerimiz çeyişes kilmegen mi? Anında köpeklerimiz rahatlanıp şulpalar arşı kilmegen mi? Tuşuşlar arşı kilmegen mi? Arşı kilgen lakin bunda anın ruhi ihtiyacı, duhovni potrебности şu urazada bulgan. Ruhi ihtiyacı, duhovni potrебности. Anın toparlamak gerekiyor. Gaybet ol bizning onkologiya, duhovni onkologiya ol gaybet. Сплетни меня опять там, то что вообще да. Сплетни духовная онкология мусульманская община. Biz art bularak, öne kubuse qarılar indi internette. Qarılar, мировое правительство виновато. Falan виноваты. Mason виноваты, сионист виноваты, bütünsi виноваты. Ana alak savaşta tegenler deyip şovdur kilebuz. Koyasın anında alak salar mescitlere. Senin көңіл түрің, bütün mescitlerge karaganda da kadirli көңіл түрің, Qayçan sınqı mərtəbə qaybətke yok dedi. Qayçan qaybətke yok dedi. Şu sıravını biz özümüzge birik. Ey bende, senin көңілің sınqı mərtəbə qayçan qaybətke spletniga yok dedi. Yaramay dedi. Mana bu en zor iman galamati bugün gündem. Ona bir kunda gerek olmalı. Tel ol bizning yaqin do'stda, shunday yaqin dushmanda. Shunday narsa yaqin dushmanda. Sen tel bilan subhanalloh degan so'zni 33 martaba ayta olasan. Elhamdülillah 33 martaba. Allohu akbarni 33 martaba ayta olasan. Tasbihlar ayta olasan. Va'zlar siylay olasan. Ehtiyojlaringni o'tay olasan. Şuluk vakitte gaybetçiyle alasın. Gaybetçi bulamazsın. Yalgancı bulamazsın. Birincisinde dostun, ikincisinde ise düşmanın. Lakin yakın düşmanın gerek değil. O senin baş miye astında tura. Baş miye astında tura. Allah Teala bizni kızgana bunda da. Kişinin tilin Allah Teala iki yüzakka biklegen. İrin yüzakı hem dış yüzakı. Haram aşı, gaybet iti aşı, ulu din kardeşinin itin aşağı gaybet. Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Kim eğer de gaybetçiliyken olmasa ulu Müslüman kardeşinin itin aşı. Şundi gaybetlerini sata nerse dişlerimiz bir geçtim birine zamok kala. İkisinin birisi kala. Nişlerge gerek şu zamokunu kabızırga gerek. Anı bitlep göre gerek. Mina bu seytti, hazretti. Bizi gaybetten başlarsak bizge silerge söz kalmayı. Demek biz nese birinci silemizge tüşmümetem bir nese silemeğin hayırlarak. Gaybet silegen için cehennem garantirim mi? Garantirim. Kur'an-ı Kerim'de garantiyi bir Allah Teala cehennemle. Gaybetçige.
Gaybet silemez için, bir nesi silemegen için nese? Cennet garantiyor. Sen nese gaybetten yirak bulur için bir nesi silemedik. Gaybetten nese? Yirak bulur için. Şuna göre bizne Allah Teala uraza bilegen bergen. Uraza ol zor institut. Kübüse 30 gün urazadan tutada nese nişik urazadan tutabız degen soru tuva. Bir seyter ina. Hazret min urada tutam urazanın bir faydası kurmayabilik. Nese sen nişik tutasın bilesin mi? Tutam ben de kışıkı bıktı. Kursağını tutarıp seharaş olsan. Kursağını tutarıp. Sıpı sıpı. Şu kursağını sıpı sıpı köne boyu yıklasan. Ondan sonra iftar aşırsan kursağını sıpı sıpı. Köne boyu şeyler içpiksan kursağını sıpı sıpı. Nese bu nese? Kursak sıpı ona bulup çık. Bir setmişi min hazreti gadi vakitte bir ayga falan kadar produkt alsam Ramazan'dan denektir 2 mertebe kubire kalmalı. Yok ise uraza. Yok ise nese uraza değil. Şuna göre eğer de kişi urazanın kıymetin alası kilse anda nese birinci yıllarını min sizge anlattığı tecrübeden çıkıp atayım. Birinci yıllarını kursağın sipap uraza tutan kişiye mangayın ube berahmat eder. Birinci mertebe uraza tutayken kişi kursağın sipap tutayken min ona mangayın ube berahmat eder. Lakin 5-6 yıl tutkan kişiye uraza tutan kişiye nese gerek seherin jinelere aşağı gayrenerge gerek. Seherin aşağı jinelere aşağı. İftarına jingel kıl. Bütün istediler olan mazhab tür şart değil, bütün büyük şart. Jingel kıl. Tününde jingellere neler uyaktan kısakta zaporlar neler bulmasın ne şart ne kalitler bulmasın ne. Şulay nese ruhi terbiye var.